Moncho Mulgiri bono chiaragire Chinsa Isato chiabono botukenga kene gukwarigania hasemesa ya mangana maya inyale ukumonyale twabere to gukwarigania ku rasema mbiyalenge ntambe wika Chinsa chigabono chiabono marogoba inyora stariki ni 14 omutinyu mutanga na wego mwaka wechiri bubere na meronge bere nebere libono litukulie 14 aso mwako yoga ni matana litukulie andake ndialengerigia na kwariganiri asemesa ya mangana maya Chinsa to chiabono botuko asiri bonyale ko sansa muranira hali twabere to gukwariganira iritirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko yegoro kurwase county ya Nyamira muwaziri w'oburendo ime Dr. Fred Matiang'i nikobona atagiri oburai bwayo Musikuru Kenyatta kerekerana asomo yegayo mu bw'amatangase county ya Nyamira abwasomo governor we county ya Murabarai bande banyara bagwikirana omuliki itokurwase county ya Nyamira jobu mange norobocho rwasenchira yobwikirano amangana yobochori obonene bwo mwakoyo nabagakwene kigwasa matanga oyo kabero omugambi omoke bw'ekenyoro kyabonyoru Wesley Atuya bakora uno muwaziri bw'oburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i omugabana Amos Nyalibo n'omubungo oborabu Ben Mumanyi mbaru amagomba abo gochase family ya Nyagosira omubunge Ben Mumanyi nateba ngamba bebakubwatirana n'omwaziri Matiang'i erinde gokonya bamenyi banyamira we were able okole bintu bikenkagaiga. And the CS, I want to thank you. Vile wengine wamesema mahali utaelekea tutaelekea pande hiyo. Mimi najua tumeongea and that is where we headed. Kwa hivyo wale wanakutusi tuwaombee Mungu. Tubatiga sama wakanya sai mbamba nyitege ntubagokora. Omugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyalibo nateba okolira amagenderero na gusaba abamenyi ba Nyamira ko mwali bagalinde ko bagambera. Na wale watu wanataka kazi yangu wakuje mbele wapiwe picha. Kuanzia Ben, unataka kazi yangu? Lakini watangojea sana. Watangojea sana. Kwa sababu mimi nimejitolea kuwafanyia kazi. Omuwaziri bw'oburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i nakereko kobo mu bw'omurai bwense Uhuru Kenyatta n'omurai Raila Odinga abakuziba mintizi twabeta twenzi tigatobe yamo let us be together magana yobugambi nonye ni numoroje bunenze yelingire morojino nonye ni numoroje bunenze yelingire oyo kugamba ingato sigete bunaba gusi na indo utoro kiria masikani otoire mene munoroje mene yembwa atega no yuba kwana niko moya igatobeka inega twenzinga motore abantu abange no bari kujigabo natebya barayigoti gosona na negasi y'abakoli emerimo be serikali. Nawaomba pia viongozi wa siasa muheshimu watumishi wa serikali. You stop attacking public servants and dragging them to the political platform. Ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira erietariane Job Maangi. Na gati yabasaye kurwa sensemo yabubasi ni kubono batebere baguchikomo koboko oyo kurigiye kurokyo bagavana se county ya Kisii Chris Obure nigo chinga kyechibo igo yokuriye kurokyo bunge kurensemo ya kitu cha North Geoffrey Anyaso anyara komena na gati yababwatani kurwa ACNC meyo anebeke mageo asabo banyare komo koboko aso kurigiya kurokyo omurikito Mirded Mumanyi norobochi rwa senchira yobwekirano Abasae ime yabo basi nigo besokirie na komoa okoboko Chris Obure uyo olenge omubunge obubasi boigo ole omukonyi bo mwaziri bo bosombi amono bwagati ase obochori bole bosyo ase ekerogo kyobo governor bwe county ya Kisii. Abasae abo nigo batebire baguchyogochora Obure kolengana ne record yae engiya yobogambi. Omugaka Christopher Mogero Obure namwete koborie keruge kyobo governor bono bamwire bonsipi baira ne stato mwabo twachire gaiga togo kwananga omugaka Chris Obure twamwire okoboko buno omugaka ito gaiga angose abo mugabana okisi kawo na intu bono n'abana yuti babo basi otwaje tamo tukarura ngambu y'umugaka oyo tomwa amagoro
Chinga kechecho oyo koboria ekerogo kyobochumbe ime ya Kitutu Chache North Geoffrey Asanyo na umerana nabo bwatani ba ODM korwa constituency yo ime yomochi obosongo eliokoralia eganga yaye. Asanyo nigo abaganya abananchi ba Kitutu koma okoboko mutu yobocholi bo motienyu ogatano na gatatu na kubaenekeria amagenderero. Aseretiti ya ODM kaya ni mpate meroki emiya ni kiplanchi ya na napinda aponya abantu ba Kitutu Chache North basi kwa ile miaka zaidi ya 20 bata wiki rumari bata ikomora ndi bintu nebingi bitarakurwa kiparangira kurwa ekisemi kachirinse anda itokorana na kipara kisemi ko chiskuru chetu nyara karabuya bana kiagira kwende amatemu asoka abamweli Kitutu Chache North na yangi na makianga abamenyi benseme yo ya Kitutu ni goberwa koma okoboko Asanyo na kuna tuataiga bali tuatala muna twarugire ya twaranga na isenyi aya tukwaneire na ya aba member bakwana iga twari ko twantirana kabisa twaroranga hari ange kuile kirogeke akwati abantu ba Kitutu Chache kuna ODM fraternity todo kwana yo bara imuitu ba Kitutu Chache North Asanyo being aspirant for Member of Parliament Kitutu Chache North into that ODM we have come together to support because ya vera mtuka manga sana tuta Member of Parliament for Kitutu Chache North. Ginko reporteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi. Na ekerokerie byombe ao bigendete kubolia banasiasa kone kibuna mbali gotra na umorembe niko kati ya barekurwa sorongoro gusiba nyareba gusegeta inganiyo unomurikito Ndemo Steven agotumanya Bosio bobochoria banene inseye metinye tano nemo niga barei ao bagendete gwesoki niga ngayogo chorwe birogo ao imeyoro gongorwa gusina ba kichikura babwateri chibulio mweri asetebe the nasi kerugo kyobo women rep wa Kisii County coming general election. Tukiwa viongozi ambao tumelitaya, tumeona mambo ingine sio ya kufurahisha. Watu wameanza kukiasa na nchi. Sisi watu wetu wako nje na wengine wale wa nje wako hapa kwetu. Hatutaki watu wachiese serikali yetu tukufu. Abubeso kireke gimababori yokorari siasa chomorembe chokwegerana koleta abantu amo gokeiribirira ria siasa na kobe biorokererie biasa abantu bonsi. Watu tufuate sheria, watu tafute kura sawasawa. The one who mmesimama tunatafuta virongo wote kama MCA. Kwa hiyo naongea na watu, hawatakubali mimi, sawa, maneno itakuwa vizuri. Alafu tunapendana, nchi tukae pamoja, tuende pamoja kama zamani, tuvuga rambe pamoja. Hakuna haja ya kuleta mambo mengi nchi ya kujitai, wewe unajua na uchui. Nche ongo teba nga abagusiba ito toso totora ndio marembe asibali bakora igichugura ikigocha abagusinto manyekane tibu nabantu batanjitiyo marembe ikiyagera semyake menge tuamenyere ne community chinde itali abagusi na ende tuamenyire no marembe igondo ratorengereri nganturi abantu bo marembe igotogo kana ngabutali abagusi pingi nabuna abantu abangao. Kwa hivyo tunataka serikali itulie, tukienda kwa election iwe ya amani na kila mtu atosheke, matokeo yakitoka watu waritike. Kwa hivyo ni hayo tu, tunaombea serikali yetu mema vile tunaingia kwa uchaguzi. Asante. Abasubati bakoligie birogo imeobochori obonene nigo basabire chikura chikorwa soboto ereru. Ntubuna bangina ntutage chiburuburu ese ngenchekero morembo tali abana nabangina nabo baguchandika na intwe gasiye ito no kolero mongina ama no mwana. Nigo bone byombe nebirengo bya serikali byo kulenda chimbu cy'abana siasa na kwegerera omorembe buna abisia Director of Public Prosecution DPP abisio keyobo kurumia Ethics and Anti-Corruption Commission EACC na abisio mu bwaba Kenya ya NCIC kya sabiru kwegerera chimbu chingi ya chia siasa motiyobo choli bo motienyo gatano na gatatu. Ginko reporter getaseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven.
Na wosio wobochorio bonene bogochigokorekana umutinyo gatano na gatatu ekiombeka mukuru Chinsa mochiabura bukamanyikante buna bura political arena nigo bono kianege kuboria bana siasa kwane kibuna nkorali baro murembe ekerekere bagendrete ne chikambeini chiabo aso kurigeri chikura nigo chinga ekembeke kiabura bu political arena kenyarre kuboria banto kwane kibuna nkobwata bali chikura so bonge kerekere bochorio bone bogochigokorekana ayaniga gocha maiga yekiombe kyobochori ne chimbe IEBC korali bunango chigo chakere kuri kenenda abantu asentunde yakabere oja stariki 15 na ibiro mutinyi omutangane oika stariki 5 na mutinyi okabere omwako yoiga igo baburi abasaywe sokya na kubata chikura asobonge byaba youth bali bataroyo ibande byabo bateme boyo ibande byabo tare 17 nende keroba togo chaka kubwatie kura egere babwate chikure sobonge egere ego ikatere 9 mwezi wa 8 2022 tunyare kogende sobonge egere twakere baba ekura esababu neri na totache twaka kura na tuoga isiko gaiga ntigontora ira baba state house ege ntongo sa abantu baito baboro Nyamira na Kenya ngima za whole chikura chikolekane chomurembe ege ntokera kitotagete kwa ensure nege ntoke kurukuna amani peace nande bono iganga buna tole kurubura bugaiga our CS Fred Matiangi internal security minister and the super minister ngento tutagete na intuta mokonye kurumaga kurandia no morembe ekerenga kana na intu twabwate no nande muna intu ekiombe gya papa twatemere koligere likegima twanyore muntu tayo aiga seriro bali ya Kenya ora nyale ko bagakonya ba Kenya anene ko barusia sobotaka asengenjo yokoleta emerobelieri yogokoro bokurumia sense yake na gotigana na mangana alengete siasa goika sense mende abantu babere niko banyara konarigwa asense moya burubura se county ya Nairobi maiga yechikali chuwi bigotoka se gare chiyabo niko nanyina bo mosi bidi bwense meyo ate yabuno obuibu abere bokolekana achikali chikoibwa chanyara korusi buma byechikali china chanyara kone wa scrap echinde banyara kone ya abantu bando muliki itokorwa se county ya Nairobi Innocent Nyango na mange Abanyanyimbo begetaseni kia buruburu aiga Nairobi nigolero bakora obosakia asigare jeyemo imeye state ya Kariobangi maega yoko monyeruwa n'abamenyi be state yeyo igoro yoboke bago asigare jeyu. Na siku ya leo tumekuwa na operation ambaye tulikuwa tunatafuta magaidi sana, wamekuwa wakiterrorize area za Gigiri na Spring Valley na tumewafuata. Tuko na timu yetu ambayo inaitwa undercover, wamepata intelligence ya kutosha, na huyo mtu mwenye tumepata ambaye amekabiliana na askari wetu kitu kama mwezi moja, alihama kutoka upande ya Spring Valley na akahamia upande ya Dandora, lakini hakuweza kufichana sana kwa sababu siku ya leo aliweza kupatikana katika ile nyumba amekomboa, na wakati askari wetu walienda kufika kwa ile nyumba wakamjaribu, wakamwambia afungue nyumba ndio kusudi wajue wafanye kitu naitwa kwa police naita interrogation, lakini yeye mwenyewe alianza kupiga hao kwa risasi, akatupia risasi kama 2, lakini askari wetu ikakuwa hawana namna nyingine bila kujibu na kukabiliana na yeye, na hapo ndio wakampiga kaanguka. Ile vitu vimepatikana, wamepata bunduki moja aina ya Seska na risasi 4 ambazo ni live na cartridge 3 ambaye alipiga huko akiwa ndani ya nyumba. Kigali chubo ibi nigo chiatoka chikenyire eliokorosi kwa kobachi spare parts na mabati yokoni. Gukwana nabaliki bamangana nigo mospeed bwegetaseni kia buruburu Francis Kamawate ababuna obubi bwe Kigali nigo bwabukire imeye Chinsemo ao aiga Nairobi. Tumekuwa na kesi kama hiyo, watu ambaye wamekuwa wakiiba magari. Na hiyo ni kitu imekata across the board, kwa inakata karibu Nairobi mzima. Gari zinaibiwa na hata tukiziweka kwa circulation kuna wale wanafanya zile nyingi tuna recover, lakini kuna zile zenye kiingia kwa kona mbaya unapata inaingia sehemu fulani, wanazikatakata na kuzipindua kuwa scrap metal ambayo wanaziuza kwa bei yao wenyewe, kwa sababu kitu inafanya wanauza kwa haraka ni kwa sababu sio kitu amechoka, ni kitu ambaye amepata kwa njia rahisi, na kwa sababu ni kitu ya wizi. Kwa hivyo wanauza tu kwa bei yoyote na kujaribu kuficha
kuidunga. Kasa kama mfano mkiangalia kwa ile hapa background yangu utaona kuwa kuna parts za gari ambazo zimetumika kwa kukatakatwa na hiyo watu. Bakiagirwa babiri mbabwatwe ekera abanyanyimbo bari gukora ubutuki bwabo. Na fortunately tumepata hao na tumewachukulia hatua na hivi karibuni wataenda kotini. Kwa ripoti ya Ndizi TV koru Nairobi, Elietaliane ni Innocent Onyango. Monchu murigeria inyoronse ni gwentoka nyora gwetera Ndizi TV obwansu mu gusi Chinsa Isato chia bono butuko na bokondra gutubwa tugwetera nsemo ye mtandao nsemo ya Facebook buna Ndizi TV News na wegensemeli ya YouTube na botonyora buna Ndizi TV News nyiro toko ndo mutumo komo kengera nande asentonde ya kabiri naende ngomanye alitwabire to kwaliganiria kurwa asemambya weka Chinsa chiga to mutumo komo kengera ni nkomanya mangendra gotengera Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurondera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asoro gonkor bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turene kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Nabagona ndo mwancho murigeria ni gotwerenda sentunde ya kabera semesa ya mangana Amayia Chinsa Isato chiabona maragwana kwaliganire togendere kwimanya asenchira yoboikirano muraiwe kyama KUDA oyobe goromo konyu muraiwe nse Dr. William Ruto litukoliare nigagendera neganga yaye yowakire koko anana sobo chodio bonene bole bosio ase county ya Nairobi Ruto ka ukono koro ensemo ya Roysambu niga anyara gote abuna nigali gituko bwatani aba Kenya nigo chinga kicho abarai abanyara bawikirana gati yabo mo senator bene Millicent Omanga Ruto no enabo niganyara komochia bali bataga keretio kurukwaye asiaro kana niga mo mochumure we kyama gyahodi emre rodinga Huyu ndio mama Millicent Omanga aka mama miradi nasimama kiti ya mama county Nairobi woman rep na ningeomba watu wa Roysambu tutembee pamoja hii safari. Tutatembea pamoja. Mimi nimelaumiwa ati nimefanya harambee nyingi ya bodaboda, nimefanya harambee nyingi ya wamama, nimefanya harambee nyingi. Ni kweli. Wale wananilaumu wanasema ukweli.
Nilisikia bwana Kitendawili juzi analalamika ati huyu deputy president anatoa wapi milioni 2 amepatia bodaboda, anatoa wapi milioni 2 anapatia sijui hawa wa mama. Mimi nataka nimwambie bwana Kitendawili, wacha kulalamikia 2 million. 2 million ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hao watu wa chini. Ama ni namna gani? Na tunaweka pesa ya serikali. Kuna watu wametuzoea, na hawa watu ati sio maskini. Kwani bwana Kitendawili ni maskini? Si anatuuzia pombe kutoka kampuni yake, ile pombe inamaliza watu hapa, si inatoka kwa kampuni yake? Si anatuuzia mitungi ya gas? Si anatuuzia mafuta ya petroli? Alafu pesa yao wanachukua, wanajenga nyumba Dubai, wanajenga nyumba London, wanajenga nyumba South Africa. Alafu wanakuja hapa, wanakuja kulalamikia milioni 2 na wamepeleka bilioni huko. Waacheni utapeli nani. Na gusuka mutugo ika asensemo ya siasa omubwa okawani Kenya Alliance ni kubaumera nilitukulia lero asensemo ya elementaite kutoka se county ya Nakuru ni gochinga kichibali getigo kwanira ningo gochiko irukia ebandera anane aso koligie karugo kyobura wensa sobo cholibo chiko kaleka no mutinyo 5 na 3 ase ogekare kyo umurawe kama KNC Musalem Davadi tekeraniti abwase kolende atomo muntu ocha komotenera NSMU inyora ekomiti ya bene aso obomo obwahoka nigo babiri bagwesanza chintunde ao elikonyara kuligereria ningo bago chikwali bakonyara kweruke bandere yo ase ntunde ntanga ni maiga yo gwisaransa nigo bari getika Lonso Musyoka anyare kweruke bandere eyo achigokonywa na Musalem Davadi buno omokonyo murebwense nabo ekomiti ya bene ende nigo koro kibuna ase ntunde ya kabere igo baisaransa te kaligereria buna Kalonzo Musyoka tigale anyare koimukia ebandere yo nabo igo achigokonywa n'umuraiwe kyama kia na Kenya mathakarwa ase ntunde ya 3 boigo nigo oroboti rokoro kibuna nigo ekomiti ya bene ya oka ya nyareti goetie buna Kalonzo Musyoka aimuki ebandera ya oka sokolige korokyo buraiwense abo ase Moses Masika wetangura abo antogo chikoba omokonyi wo muraiwense umuraiwe kyama ya Kanu Gideon Moi ase chintunde ichonsi takwanegeti ase NSMU na kikerali tukolia watu walege ikaro asensemo ya Nakuru ili bakuwa nengani yo Kalonzo Musyoka Gideon Moi amo na Moses Masika wetangura na ubaikira na gukwanira engani yo aseni ngo guchiko imukia ebandera ya oka. Na gotigara sensemo ya siasa goetania bwatani 10 wako koboko ikiama gya Ford Kenya ni gobona batigire kiame kina kuibwatana ne kiama gya DAP Kenya Democratic Action Party ekimubwatana ne tiyo moneno bo Eugene Wamalwa ni gochinga kiechyo bali batira se kiame babere bakwaliganirwa oyo bwanga n'umubungo okisumu West omanyakanete buna John Alwoch uyo nyara kubwatana ne kiame kati ya barayibande ni gochinga kiechyo Democratic Action Party kyanyarire gotebuna iko kyaliganetia barai okonyara kuibwatana ne kyamekyo anana sobo chori bonene bole bosio PAP Mamkombia. Asante sana, we cannot take our We are moving. We are today launching our offices. Now I want to welcome everybody. This is for use by members of the party. It's going to be available to receive new members, and it's going to be used for running the programs of the party. So our door will be open. We welcome all those who think like us, like mind, and members of the community to join us in our offices at the headquarters.
Na maiga jomuteneni bwensemo ya Rift Valley George Natembeya kuya buli chinko bacha ichemeremo na gwetigie meremo aseganga yaya gotebakana buna no guchikorigie kero kyobo governance county ya Trans Nzoia ni gobono muliki botambase wizara yobolindwe mekaranta kebicho atebire buna serikali ni gobagendrete kulingori aliyo kolia ya Natembeya eligo chikomo bosibole bwaye bugwetigia emeremo ni gochinga kyecho yo kabiro omo commissioner we county ya Makuheni Mohamed Mhalma anyarega ukiniwe kerogo na kwirali bagali ya Natembeya unagochikoba omo regional commissioner Asensemo ya Rift Valley. George Natembeya is an employee of government who must be processed. When you give a resignation letter, it must be processed. It must go to HR, it must be accepted, your leave days must be counted, your dues must be counted. Who are you at that time? Because you have not been processed. So you are brought to the headquarters so that you are processed. But he resigned. Moncho muligeria hinyoronsi aniko gerete kya nyora goitira SMS ito ya mangana Amayia Chinsa Isato chiabo no butuko igotoko gendo mutuma komoke na nyora na ginko ira na SMS igani chikumanya mange Asensemo ye chikosori unabutambe na kumanyito bwati goitira Asensemo ye mtandao ensemo ya Facebook buna Ndizi TV News na baigenseme ya YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News toskom kwira nande ne chikosori. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine una county